Is-suċċess fit-turiżmu qiegħed ifisser ukoll aktar impjiegi fis-settur b'lukandi ta' 5,000 ifittxu ħaddiema Maltin bilan li joffru servizz mill-aqwa. Dan il-messaġġ ħareġ f'laqgħa ta' konsultazzjoni oħra minn Ministru tal-Kabinett, f'dan il-każ il-Ministru tat-Turiżmu. David Woodward, General Manager tal-Lukanda Korinthja f'Ħattart, ikkonferma dan ma' One News. We've increased our members of staff, particularly our Maltese staff, by a significant number, at least 12 in the last year. Però ma kienux biss il-lukandi ta' 5,000 li raw żieda fit-turiżmu bil-ħaddiema jitkellmu kif minn dak li jaraw fis-settur Malta qed tibqa' ssir iktar attraenti. The tourism business has increased significantly in the last 2 years, not only at the 3 and 4 and indeed the 5-star sector, which Corinthia Palace, of course, is a member of the 5-star segment, which means obviously that Malta is becoming more attractive. Il-Ministru Zammit Lewis żar investiment ġdid li għamlet il-lukanda fosthom fis-sala u fil-kmamar li żżanżnu waqt l-avveniment ta' ċogim. Filwaqt li ringrazzja l-ħaddiema tal-impenn tagħhom biex it-turisti jieħu servizz ta' kwalità, il-Ministru Zammit Lewis sostna li x-xewqa tiegħu ili iktar żgħażagħ jieħdu din il-karriera. U għalhekk il-Gvern huwa impenjat li jinvesti iktar fit-taħriġ u l-edukazzjoni b'mod partikolari bi proġetti ambizzjużi għall-ITS.